I am the water goddess, and I'm here on this earth to protect God's children from any captivity at Satan, any abayitan time form. Amudu omunemu. Adai, what to come here? Yasakiro, Yamafro, Yasakiro, Adai, I'm a ducky. Oh, you might take flow, Biamonco, Wabu, you see, what is Mami Water? Mami Water means what? Mother of the waters. And me, I operate under Archangel Ariel and her angels surrounding her. And to me, I am the water goddess now on earth to save the people. When you make your Case, what to support rules? You make your cat, what? Say nyamesom abafo ama Christian Council so abafo ma chese sebi o nipa bi ansori a na wahye ne ho no an ho sofo na wode ti media ne so ene o man Ghana mu ha ejinkofo esekedi gospel musician eya ohima Jackie sisi no wa transform ne ho afri gospel musician no aba prophetess na no akasa ne interview oye ne 2 days ago mu ena wo kase ono ne prophetess na woye no oye sebi o ma me wata Ghana ha ne bi mu ka ne se mermaid ne ekeke ka ho no wono na chese oyo omu nyina goddess pani a waba asase wesu so oba be save nipa asem we hate o jam controversial na ote no kaizo himaja ka imse wo ya abodam wotina aye land ne ho bu nkofo ye fraud ne ade na chese wase wudi an wotumi ko no wo ba ga na ha na sebi yin adwen ofo mutino waba abesesa ho se isi ne nyakopon afra ma moti aba ko mienu miense bi ntino waba nye din pa na wasan de akotena wo land ho no bi ma emfa this time around nensase di na woni maami agrada akro no ma bo wasase wesu including onu ojam controversial ma bo ne kro no enye kro no ba ma na brabo nyina no atete apansam up to date won't me nyina ne na so bi and now besesa sa na maami agrada bo kro no sika gari ni ade ye chi ne pe ade chen yo nyakopon afra mi na sebi o Christian Council de jinche before bi ete ho afre no age bribe ahira ne san wo mra mete asore emesofo sanso ana ohima Jackie epese wo ye wase ne din ni ache no se wo ye fraud ne ne keke ka ho nyina no o Finland be o man Ghana mo se ne din asai wontumi nsan ko biem ti sade o so pe kwan bi so na ode ne ho fantasy ne de wono akasa tena se a kire se ono de nyakopa ma no motia mienu miensa bi nti wo fe ne ho goddess ane o so ono ne river goddess na wasase wesu se wo ba be save enkofo abusan sam no kan ne de edoso no interview no in 2 days ago no ewo eha no na afi so jam controversial so reply o de man back to back say mon kasa ansem fon no ewo media ne so na se bioga na ha obi adwen enya akwala bi politician na tete ya chama ye ni ada ho nti no ba na betum futrogu ye ne ye hu de ane ahye mass na edisi wo edi etwen wo nti ono ohima Jackie ne de wo soro media ne so no ojam ne be che na ase ama ya bonase owi no Sunday futu call de ma obi bia se woto ono fra wo se wo hu bibia fa ho oto no se bi pin kra wo ni bi pin kra wo ni bi ena kantum se wada so da ye odampo nso da ye ena obehu bibia fa wo ho se ono ohima god eye ohima mercy no sisi no ye goddess and goddess of the river ni sininti no wo fe na ono ena obetumi ade aboa wo o se ne water goddess na wo ye no ne da ye sumu enye papa bi ono ana afe ne ho na se nyakopon fre no fre nipa bi te se maami agada ne ohima mercy ni ye fre om se o me nyame asofo na ono ojam controversial no to otwen de ade na nyakopon fre bi na nyakopon hu no ni papa fo bi gugu Ghana ni pa pio ha Ghana ha no ma boni ni omutrimu na so omo nso omo asofo sa ankofo nyakopon hu omo kwa na ke betumi anya me adwuma na because omo to no mo ndwen bone omo really no deda na ade nti e na sabio akronfo bia ni pehu bia kekesori na nyakopon wo ba be frɛ wo mo eno ojam controversial so e ka to so opise obi se nyakopon sa o cheche ne motia na ada ya ono no wo hu no wo bia na onkan nipa nyakopon e boye ne ho e na sabio nipa bia te se maami agrada akra wo nyakopon se wahira na no maami agrada ne se nyakopon de ne sato ne so ofiri akoma straight to sofo akoma straight to sofo and na come as a Christopher na tell all them Pentecost I saw them page I saw them Anglican bompa 247 captors he baba ne de keka ho nyina no o ma panya kopon adoma chaja nkonkon na wonu mu nya de bia 247 no mo bompa o mu nya yo and odi mo tie come 2 days pe o dia akoma o se yakopon afre no sans no hima mercy na nyum to mu ni ade wo jinkofo kumbo kro no ene ye pam ni fre ye land ba o man ga na ma so si ye no yakopon afeniti wonye gospel musician bi na sisi no
wɔyɛ prophetess na prophetess no ɔno nso a ekyire mu ɔno ne side ne deɛ no wɔn ma mɛyɛ no ɛyɛ charismatic de bi na mmom sunsun sɔle ɛna no hima mercy ne ɛde ne ho ewura mu san sɛ yakɔpɔn adum ne motia ɛna nye motia ne nkwan so ɛna dum no ɛyɛ honhom a ɔno hima mercy ne ɛde yɛ adwuma no ɔno ɛyɛ goddess ɛwɔ ɛyɛ nsuo so anti ɔyɛ moon goddess ana yɛka no in demonology ne sɛ ɔyɛ moon goddess and nti river goddess and sisi hima mercy a waba sase we so yɛka ne twi de ama yɛ maame ne yɛ papa mo se maame wata na makakaka maame wata ne na wɔne wɔ mo so hima nti aso obi ebie n'anum so yɛ maame wata so hima mermaid so hima wɔyɛ water goddess a aso wudi ne di sɛ saa nipa no yakopɔ na afɛ ne saa yakopɔ kra na ebusua mimisa o ochiche motia ana wonchiche motia asam na me na wɔsa wodwen ho na yɛ me na no ma me anu yie e wo me comment section ho abra wo hwɛ video na wo so gya comment no ama mo comment section na bibia so aye kama yɛkɔ na yɛnkɔto gyan controversial ensem na ɔka de fa yɛ hima mercy ne sakraye sɛ sisie no yɛ prophetess no ho emfa emra assembly bo o ni aba ujia bia we I'm just for Galafo. I would show that controversial. And like a sorrow, Elias, we have Papa America, we have Bonamaka, do Bella, the trust him said America. Let me sit. Let me so on a me. Yep, yes, you are free BA. When I may, who bless you, La Frebe, when you go for Frebe, when you go for Motia, when you're not Frebe, when I'm your friend be, okay, so that we I want to forget of what woman you about what him adaki. Saturday, say was say when I go to my motia, you and son and nine. TSN is all canoa. And on the back on the motia. I never come on, and I say, I don't know, you man or no, I never come on. Now, him adaki. A bokro no boom, azab me. Aza man for man won wabaka opeso change the din was called landing when yamadaki when you when anywo omadaki what's a crowd abey when me go video nimla said one yamadaki ne abranche bi na ya interview no me go hemla na eduru ba bi na no obusa the questions no obusa me say we aduma bay when you make a business woman, or Kakanya Mabani Adati, when a woman could interview number, when you make a wasakra, I said, Billy, I said, Many part me, many conformante, many awkward nante, many saints will be your first saint nante, many will be also good spirit to be nante, but me, only one. I saw for an no moment and they were using my glory to make it a life. Make software be a corner in Asia and I saw you be a Mukwasa and I saw you PI. I don't use Uber and I am a mother. Mimi and Casame, what is Mammy Water? Mammy Water means what? Mother of the waters. And me, I operate under Archangel Ariel and her angels surrounding her. And to me or him attack, I am the water goddess now on earth to save the people. Wow. I am the water goddess and I came on this earth to save people. But because of me person anything almost so say you know where you are coming from and you need to come back to your senses and know what you have to do for the people. And to me, I am the water goddess and I'm here on this earth to protect God's children from any captivity at Satan, any abayitan time form. So we now to I think when my name is I think I won't go for anyone. I think I won't first say me to almost. And Radu, why you not be brilliant, mammy? I didn't be a Miko be ready to go Miko. Only Pabia was swording be any part. When woman be 10 seems someone near Mammy any part, many of them. It's a swording. As soon as I send Bia, we don't want to be Bia. And I may be footing above for 19 and be socket. Now we are meaning how to invoke angels, meaning how to pray, meaning how to do certain things.
me spirit and me angel di beti be pia ma bonti mana me fa nya adwuma again every manifesting who whereby ya obi ya ma dia mana ya me ya ani ti so no nti me ni so tie me nti ni so my heart na da way why me what's a card bay amadaki what's a card bay oye amadaki wo mu nim so wonya no wo mu nim dada to oye amadaki interview what wo wo yi to you sure say oye amadaki yakopon na frɛ wo wasam kura da wo court wa ina ni wie me we jam controversial e kwa wo ma fast oye amadaki 750 million e shawto wo sa me ko chi mi togo ama me sa dem na na kamafo ama wo ma me be ka bi ye dai ama amadaki ama wo gigi amanfo sika mi don be kwa broche mi don be tu kwan mi don be kwa broche mi don be tu kwan amadaki nipa wo di wo ka wo krom ya wo twa wie e na onyankopɔ wa frɛ wo aka se onyankopɔ obi ode ka ya wo ya azan wo frɛ no ho ni kwa de be ka che wo amadaki adwene wo timu pa wo de bobra no amadaki se wa se sam su ban amadaki wo be na mu se ya e be du me bi kwa yakwe no a wo be ton katie wo ton so water na se bi so wa sere kwa no wadi amadaki eno be trans se wo ya hu so ni onyame afrew na ba so dom wo ba so no asori no na wo bo no subata tan no a ana wo sa ya wo korese woman wo be sabe do balance tiasei wo be sabe do balance tiasei wo be sabe do balance tiasei ama mle ka sa woni me ya wan no kwaro sabe so wa bo chirefo no sabe so omo no wa bo che oyema taki omo nim sabe me wa za me eno be jino se onyame afro wa bofo wo kaka me de mfiu oyema sese wusuban na wa bra bonye o ma me ma omo nyina nte saa oyema taki o ma me ma obi ate saa ni kona me ka choro oyema taki jazano na mwa wa zaman fo ma woni na wan makodem wo se beni o se trito se hiyo ama nyakopa twitwa agyew ama se beso se benya do police panyi da so mu a e fa zame nko awade na se onye medaki na adai ha ni so so onye medaki wo ma me ba o papa aye wo nko a bi ma me ne ba wo na ye panyi oyi me take wo krono enfa wo zan enfa jai ya bia me ka agada asefo ni bi eno no agada nso ni bi adwa wo mo kwa sempa ni bi o se masakra onyame afrebe onyakopon ani no de ma bia no de ma yayi mo ba sai mo ni ta Ghana kwa sefo wa ti si ya na mo ba ye wo manya se be so aduru ya adwuma ye wo mpanimfuo ye wo wanwan sa kwa sefo bi se be trase ya sakra ese bia o manga na kwa sempa ni bia no sakra no obu amanfo no oza amanfo suban a ojama taki interview wa ya suban a wo de kasa ni na me afro wo de nya za no wo onyame be kun wate ye ni bia o ma me ko fra ni mem emma mo kwa wade a nya me nya na ese mo da mo do da nya me nyina ba me bi wo do ma no ho fra ni mo ja ye kro no wo de ba wo ba ebi no yema take da wono a enkwasasem ko a azana mo baye nin se oyema take azana baye e de ya benya nkwasafa mo maba ma me agrada na bo kin ni ma wo fi se dumre bi woni ma me agrada nyina afre me oyema take dumre bi woni ma me agrada nyina mo frɛ me se me no oyema take wo se me no ma me agrada ankasa na se me ne nkasa ti ma me agrada na acha tatis no agada wo onyame betwa okase wate woto support rules nyame betwa oka wate adai muti kwamia no ya sakre nyame afre yo nyame ya sakre nyame afre ya sakre o adai oyema daki oyema daki fro obi am onko wabo abaju sikadi me wodi adi me sere ma me agrada didi me no oyema daki adi me ti me sabo wabo on sakrai tu mi bia ni mu
honhom bia ni wahema daki mu mesamo me pa mo chaw me de wo bia waza me bia be ba beka wo bia di babro bia no me de na ba nko da wo ye rough te so tua wo di bisa Ghana kwasafo wa ha to wahema daki masakra na me afre na o jama fo sikadi wo pe ko ya basa ko lande waka ho na daki waka Ghana ye say ya bo onsa no ya bo bibia ya bo onsa waka Ghana to be say change wudi na we dey asole bi na dey for we na dey call land waka ujimi na dey udwan kronfo ba wato imagine kronfo Abusa anim say ya to da mpanifo ka asem na asem mpanifo ka bia ne so ye din yie pa say ya na ye no kre sebi o mpanifo mo wontirim kakenka asem wonum na kan say kura preko nim no dia popo bi asima o se wa dore srade ane say ka me say yakopon ba fo ne say yakopon fa ne bo wonto ne nte bo bi asole a wase wa ye sofo bi asole o say sofo na Christian Council wonum license certificate so asan ba bo ti asan hira wonum no mo tesole no mo gu kofo ko mo ne ade a e ka me say saa de ne na mo bi akwanya so no ye boni ase ne din wi a na so afa sa strategy bi so e de aba be correct ne ground say ye sofo na say yakopon fa ne bo ne wonto ne ntema ene den ena yen ya ka no ye to ye wa ohwem ya wotena so dem adwada kosi fiada abom pa ye wadwuma mpo wonko no wato store mu wo pack onyom egu fie wonko adwuma na afie so ho kire wo ni nyina no den ena yakopon ye de afa ho de won fere obi honhom no ma bi ena afie no won ebedi bone ebe chichim kofo nsa adi bone anya sika no wonum na da ne de na no yakopon e de efra babusia asem no je ho yie pa na comment no nya amfa ma ya wo de amame e comment section ma re fi so be subscribe our channel no so e de amame Highview TV official na afi me notification bell button no send update for bi aba na is entempa so no first na sabeka na wotumi ahwe bi me di edit nana teacher me da so video we makao